غالب جای یکم کمال‌الدین ساده محمد خوجا، خواننده لیسه اینترنت آتم‌پیری شهر حساب. غالب جای دوم سفرов илҳом хонандаи гимназияи ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара. ҳамзамон ғолиби ҷои дуюм абдуҳамидов абдураҳмон, хонандаи литсеи интернати ҳотампирии шаҳри ҳисоб. غالب جای سеюм амонов Димридин, хонандаи литсеи барои хонандагони болаёқати шаҳри Исфара. муборак ҳамзамон ғолиби ҷои сеюм шарипова Анаҳида, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 шаҳри Душанбе. ба саҳна ғолибони озмун аз рӯи номинатсияи физика ва астрофизика дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ даъват карда мешаванд. غالبی جای یکم نیازов بیژن، دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان. غالب جای دوم ҷобири қурбоналӣ, донишҷӯи донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон. غالبی جای دوم عالمov Анушервон, دانشجوی اینستیتوت فیزیک و تکنیک به نام اومد اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. غالب جای سеюм ғофилов Абдулҳафиз, донишҷӯи донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи осимии шаҳри Душанбе. ҳамзамон ғолиби ҷои сеюм ҷамшеди Рустам, донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон. مبارک باشد. جان سپاس. این هم